Da ka jingsmo burom ya ka lingku dap snem ba khandai persan jong wei na kinongilam barat ba ka jella na RILUM khasi na Bhoi district umahe Dr. Didi Lapang urakam sangma ubdi menteri sorkar bo pejak tanat ki kampule puthi ka jella hakash potri uyayong arajar arpsan ulalit banya kendo ya umahe Dr. Didi Lapang hayeng sa jong u balit ai KHUBLEI SNGIKHA yaw ne nongilam san perthai barat ba ka jella hakani ka jinglek KHUBLEI SNGIKHA urakam sangma ulalit dakbara ek jing ai sngewbha ringkat ru badukik banyoat batbam sngewbha urakam sangma udiyu MLA jong Ronggara Siju Assembly Constituency na RILUM GARO na South Garo Hills District ubalabat kumu menteri sorkar bopek yakatnat puli puthi jong ke sorkar jela ulalit pan ai KHUBLEI SNGIKHA yaw MLA BARIM ka Nongpoh Constituency na Bhoi district belalong teng menteri rangba ka jela hadu san sien kenti kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise hakakamra kaba shispa iway refurbish laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pranyo lai iway khandai ndru iway arnyo lai